دیاران عزیز اعضایان گروه انگور و باغ امروز 13 اپریل سال 2025 اگر کدام نوارهای مرا سال گذشته تماشا کردگی باشد از همین باغ پیستازوری واقع در ناحیه بابوجان غفورov جماعت دهاتی دادابوی خولماتов نشان دادگی بودم که پیستازوری برادر ما فرهاد جان گفتگی بودن. فرهاد جان اینترویو دادگی بودن که پیستازور رو ما 3 سال پیش شنوندیم و امیدوار هستیم که در 4 سالگیش میوه دهد. و امسال من آمدم همینجا تماشا که همین در حقیقت سخن ما راست میبیاید یا نه. و باعث خرسندی آور است که امسال ما با روی سر گفته میتوانیم که پیسته ما آوردگی در 4 سال گل کرد. مرحمت انا شکستم بخشش این نازک بوده است. من پیسته گل کرد و سال آینده این اگر این امسال این پیسته ما خدا خواهد نشانه میتید و سال آینده بسیار میبندد. فرهاد جان چند سال شد یک بار تکرار کنید؟ همین سال 4 سال میشود. 4 سال همین سال 4 سال میشد که ما حرکت کرده همین نهال‌ها را نگاه بین کردیم. من خوشبختانه همین سال دیدیم که من هممون مشاهده کردیم که درخت‌ها گل کرده ایستادن. خدا خواهد از سال آینده سر کرده با فروغ میبریم کلانتر میشد با درختان با بسیارتر گل میکنه. نهالگیری چی 2 گکتار بود امسال با 3 گکتار دیگه نشوندیم من بگونم. ها همگی 5 گکتار نهال شد. پیوند کردیم پیوند گرفت. پیوند گرفت. من راهش نشان دادم شما با نوار روی کردم از روی نواری من از روی نواری فرخی اکای فرخی قمسنگری من برای کرد من شما برای کردم شما زدید پیسته پیوندش گرفت. یعنی که پیوند پیسته قیم بود است. پیوندم کرده میشد است یگان مشکلی ندارد. پیوند کرد در حال پیوند کنید بسیاری پیوند کردگی ها ما اکثرتش گرفت. اکثرتش گرفت. یک 80% پیوندتون گرفت. همدوران عزیز من ما تجربه کرده یاد گرفتیم و به خلق نشون میدیم که چخیل پیسته به پیوند رو پیوند کنید شما آسان نگیرد. من نوارها رو نشون داده هستم و با این سال با نشون میدیم همه همین حرکت و همین جنبازی های ما برای آن روانه کرده که شده است که شما جوانان تاجیکستان یاد گیرید نهال پروری کنید تمام نهال ها رو از آن جمله پیسته پروری کنید چون که پیسته این درآمدی از همه بوی است از همه بسیار است. در تل و تپه های ولایت ختلان پیسته پروری با آب قطره‌ای کنیم بهترین است. فرهاد جان شما همین رو آب هر یک چند وقت میتید؟ من حاضر همین 10 روز 15 روز با یک بار 10 روز سالکن باشد اگر 15 روز با نباشد 10 روز با آب موندست. نه شنوندگی به هر هفته با یک بار آب میدادید می؟ نه شنوندگی با اکنون که اینها کمتر کلان شده ما همین 10 روز 15 روز با هوا به نگاه کرده آب موندست. زمین و سنگ درست می؟ همدوران عزیز من دیدید در زمین سنگلاخ با تحت روبری من اکه منور همجه 4 سال پیش ما پیسته وارد کرده شنوندیم. این یکمین پیسته در تاجیکستان نه و در ولایت سوخت یکمین پیسته می شود که 5 گکتار می شود. حالا یک نوار دیگر دارم بعد می پرتایم 14 گکتار شنوندن در ناحیه بابوجان غفورov جماعت اسماعیل. دیگه این جماعت دادابوی خولماتov من پیسته ما گل کرد و میدونید چقدر وقتی من خوش شد وقتی همین گل رو دیدم چند خوشی دیگر دیدم من گل کردگی. خدا خواهد این اکن ما با دل پر دیگر میتوانیم گوییم که در حقیقت پیسته ما میبسته است و این چونین من در ناحیه 5 هست اگر که من که گذرم با 5 حالت و شما نشون میدم همونجا هم بسته است پیسته ما آوردگی. همدوران عزیز من از این نوار رو میگیرم یک خودم تلفن رو میگیرم یک خیلی میروم خاطر پیسته ها تماشا کنید. فرهاد جان برای شما یک جان تشکر برای مهنتتون تشکر. هرچند که فرهاد جان کسبه‌شون بسیار دیگر کسبه تلویزیون چیکین کس لیکن کس با دل موندن مهر موندن با پیسته پروری و پیسته میپرورن درست می؟ همدوران عزیز من هم خیلی پیسته پروری کنید در 4 سال قدیما 1.85 پیسته موشه 2.5 زیاد 2.5 شده است در 4 سال. با امسال ممکن اولی بهار روز 13 اپریل این تا آخر سال ممکن 1.5 سال دیگر دود. یک تلفن من قد همین پیسته رو همدوران عزیز من پیوند پیسته رو نشون دادم. همین عادی پیوند بود 20 روز پیش کردگی بودن 20 روز پیش در بهار همه پیسته پیوند پیسته آسان میشد است 20 روز پیش پیوند کردگی
ana mana yak payvandi ince neki vayash ma'lum ki surx shуда ast vayash nishontiam ana акнун ман маслиҳат додам ки ҳамҷа дусе навда монанд қисми болоида ана ҳаминҷа дусе навда монанд навдачав айнҷа буранд яка гура аз поён набурад ки хушк мешавад барои ки қувват ба қувват аст бояд ин навдаҳо ҳозираша истанд айнҷа боло ҳо мани кунда калонша буранд ана ҳамдиёрони азиз меравем қадқади пистаҳо ҳозир ман назди пистаҳо меравам мана пистаҳо калон шуда истоданд ҳамдиёрони азиз худо хоҳад ин пистаҳо ҳамаш соли оянда ғарқи гул мешаванд пешаш аллакай нишон дод ки гул кард ҳамин сола мана бинед ҳамин сола аллакай 20 сантиметр зиёдтар ин ҳозир дар 13 апрел акун ин охири сол шавад чанд қадар мешавад мана боз ниҳолои пистаҳо ин барои оянда аллакай тайёрӣ дистодааст соли оянда ин ғарқи гул мешавад мана ҳамин сиёҳҳо барои оянда тайёрӣ дида истоданд ки ғарқи гул шаванд ҳамдиёрони азиз бо мана якте дига гул кардагиша нишонтием бо кани ана кани бо ана ин дуюмаша ҳамдиёрони азиз мана ин як бех писта бо дута гули дига кардааст худо хоҳад мо дурӯғчӣ набуромадем пеши аки Фарҳод ба тасдиқ кардем ки дар 4 салагиаш ин пешаш да бастан медурояд фарҳодҷон шумо розӣ меамо розӣ меа хизматрасони мо 100%? ҳама мегуфтанд ки вақте ки ман мешунондам ҳамин ниҳолҳои писта мегуфтанд ки охир ин писта 7 сол 8 сол ба ҳосил медарод лекин ана мо ҳозир шоҳиди он шудем ки ана ин 4 сол бошад аллакай писта ҳосил кардан ба даромад раҳмат шумо ба бениҳоят хурсанд ҳастем ин ана бо якдига рафтем кане куҷо ба рафтем ана ҳамунҷа ин кас мунаввар кани худо бо шукр машоалло ин қадар ин бисёр бовар кунед мо то наомадем худо мо накофтем Фарҳодҷон то мо наомадем накофтем шумо ман бехабар ман اینجا ببینید 17 تا یعنی یک وای به یا این من اینجا یک بیخ охи ин тракторчитона зада пеш кунед инҷа ин ҳама задааст тракторчи шумо ина ҷуфт канда тракторчи задааст ҳамдиёрони азиз ина бинед акун фикрамда бовар мекунед да ки дар аниқи дар 4 сома Фарҳодҷон худаш ҳатто худаш намедонист ки пистааш гул кардаги мо омада гулоша ёфта додем барои ки ман зиқ шудам да ман зиқ шудам кофтам ки наход ки гул накарда бошад мо дурӯғгӯштаги бошем ина шикаст бо нозук будааст ҳамдиёрони азиз ин тез мешикастааст мана бинед чӣ хел гулаш бисёр худо бо шукр ин агар бандад худо бо шукр мо имсол писташам мехӯрем Фарҳодҷон худо хоҳад писташам бордор шавад агар мехӯрем ҳамдиёрони азиз бо чӣ нишонтиям ҳаминҷа акун навор бисёр дарози бад мешавад мана ҳама поён ҳама пистаҳо калон шудаги ҳоли бастагишам дарунаш пур меёбем мана ҳамин қадарш бас будагист барои навор барое ки навор бисёр калон мешавад аллакай 10 минута мешавад дар паноҳи худо бошед пистазорҳо кунед ҳамдиёрони азиз 4 сол пистатонда баҳра медаромадааст якта илтимос ҳамин ютубчиё бисёртар подписатсия кунед ҳамин тамошо карде бе подписатсия нагузаре илтимос подписатсия шумо ман пул намегирам ҳамин бо явру рафиқот зиёд мешавад тамошогаро зиёд мешавад бачаҳо ютуб ай шумо садқа як подписатсия кунед дар паноҳи худо бошед ҳамин дастгирии шумо аз тарафи шумо фақат подписатсия дига ягон дастгирӣ нест ман бошам мегардам саҳро ба шумо навигирои нав ба навро нишон метиҳам вайлаш фақат аз шумо подписатсия